mladim ljudima, jer svaki dakle, vernik, evo sad govorimo o islamu, ali to može da se odnosi na bilo koju religiju, dakle i na hrišćanstvo i na budizam, svaki vernik će vam reći da je pre svega Bog ljubav. A da li je ljubav ubijati druge? Dakle, tu imam jednu iskrivljenu interpretaciju religije. Kako su one završavale kada odu na ratište? Pa uglavnom su završavale tako što bi se prinudno udavale za nekog teroristu. Dakle, tamo je nemoguće da žena funkcioniše sama. Ili one žene koje bi ostale udovice, one bi se uglavnom, znate, smeštale u neke kolektivne centre koji su zaista strašni u svakom smislu reči. Da li možemo te centre da izjednačimo sa logorima? Naravno. Naravno, dakle, to su jedna vrsta logora gde su uslovi katastrofalni i vrlo brzo bi se one odlučivale da se preudaju za drugog, za trećeg, za četvrtog teroristu. Dakle, biti žena u takvim okolnostima na